siasa cia Vilingi wa Mauvoo. Latukumbanisye ni vamwe na itina wakukilia kwa ivinda ya saa Raila ni wanene ya mukoma wa matakitali ayanda serikali ithukise kiocho. Zama yokunikiliwa Ilovia mbungeni ya Makueni kuweta ni meudhia na livoti ya mwiki wa masavu yolo ametumile ya Ilovia Makueni. Misi iliku ya katangi masako kukile idhoko umwe ayuwa ngukusi ya munyanyae na ke owa angitesi yake. Na ofisa wa ukunikili wanzeve masako Dominic Chalo kuwetambua yuwa nginya mwai wa katano. Vilingi wa Mauvoo. Na hindi mwesiaisi netuwete weke onondo wa mwetu wakanosu wa mitambo yuma ondo sawa sawa kalibu dhene wa Vilingi wa Mauvoo ni umanyithie woni wa kunyekwesela ile itatu kenda yomwitano namba ya utumani maguve vatendevi na dhene wa mitanda uitwe ya mekumukanili yolo wa Mauvoo alangwitha ndi unengelelia nyenyeta ERASTUS kithukwa NZOMO na ke ulokwa alula Mauvoo akwanzia ya meko ni Sharon Dinda tuyambiane kana kwa midanya miongo ili na nyanya kuma mokomo wa matakitali wambia kwe umundi mutongoi wa ulei Raila Odinga niwe yumilia kukule serikali yone vena vata kwithukisya kiyo cha matakitali na maofisa angi mauiti ala mekomoni no kana kwita na sekta ya uiti kuyana na Raila ni kana mekomo yale kuungamwa
oyu yethiwa yete mbanga na meisio minene itesa kusiika kula kwi enenthi kumanwa na kuvalana kwa sekta eno ya uiti masipitali manene ma serikali nginya alama kuya ndwani. Mwandiki wa Mauvoo Benjamin Mwaka na iliboti. Thino wa kikalo na andikima Mauvoo Raila ni wavunzia kuvindia kwa ivinda yasa savali ni watu ya serikali na madaktari metikile kwiwana noka na kumina mikomo athukumi sektani ya uiti ila yende kwikia thina munene mathayuni ma mamilion ma enenthi. This is a crisis that has serious ramifications. We want this crisis to be resolved. We have not spoken before, but we want the government to take notice that we cannot remain silent for a longer time when this is persisting. We ask them to act now. And if they don't, of course they know that the consequences will be very grave indeed. Kuyanana na Raila ni kana mikomo alia kungamwa. Ithwa itia sekta ya uiti thinguvyo na ngwatanio icio nthe cia maofisa ma uiti niciailekala mesani na kuseuvya mawigwano ma kuciukithia wiani vandu va kulumilia miungamo ya myomo. The strike has disrupted healthcare in the country's 57 public hospitals. We are of the view that the situation is moving from bad to worse, and soon we will have a full-blown crisis in which all health workers will down their tools. Kavindane kaune nzama ya mbunge ya maundu ma leba ni athingila chuma chukite ethwa mikomo hivi ni kwani serikali nimeolazimika kumanthia enenthi usungi wa kutoa kukonya ngusanisio isi ya mikomo na ile yonekana yuthela na mituki nzama weta enenthi ni maumite muno na kiocho ni chaile kwithukiwa. Madaktari ni watu muhimu sana na tangu huu mgomo umeanza wamama wamekuwa wakihangaika sana, especially kwa upande wa leba, na tungependa kuambia madaktari kama hii kamati iko na nyinyi, tutawasikiza kwa sababu Tuesday walikuwa hapa wakisema wanataka kusikizwa. We have given every concern 7 days notice to appear within ourselves. At least we make this one end. Also, we like to let also the Minister of Health, County Government and the concerned. It is true it's the right of the doctors to go to the demonstration. So we don't want to see them suspending the doctors from the work unless we get the solution. We had given time to the Ministry of Health because they were actively dealing with this issue, and we thought that by now they would have found a solution. But it has now come to a realization that it is now going to, 1 month is going to end in a few days, and we don't have a solution yet. Mukomo wa madaktari numini yumwe na amwe maundu mutia halamenda meani weni serikali ni vumwena kuandikwa kwa madaktari mama vunjisiani Dr. Intans ukulyo hulole anitwe na uovio kwa kilungu kinene ni serikali evo President William Ruto ulakui wachumwa unawetie ukwati wa nthioyu uthitikilia amwe mama wendi mama daktari kuyaniwa. The issue of internship has brought in SRC. SRC is one of the department at the Ministry of Labor. Therefore, we need to come in as a Minister of Labor, as a Committee on Labor, so that we may try to bridge on the issue of SRC, where it's coming up to give a direction on how much maybe an intern at a doctor or diploma from the Ministry of Health should be paid. Therefore, as a committee, we mostly saw it because the internship for doctors is basically a Ministry of Health issue. We felt that the Ministry of Health will be able to manage it. But now, it has brought now the issue of CBA, has brought the issue of SRC, has brought the issue of the COTU, I think those departments. Therefore, as a committee now, we need to bridge all those departments so that we can be able to come up with a clear way on how we can come to a compromise between ourselves and the doctors. At least they go back to work. Vilingi wa Mauvoo kwa musini wa Ilovi. Nito wa Benjamin na Mwaka.
Ni muvya Ben mwene kivila wa nzama ya mbunge ya kaunti ya Makueni ile ilungana na utumi muthuku wa mbesa kanile ilungana na utumi ku wa mbesa sia mwene ndi Jonathan Kimongo na wetakana ripoti ya mwiki munene wa masabu ma serikali Auditor General yulo utumi muthuku wa ilovia sia mwene ndi Makueni ya mwaka wa 2020 na ile 2023 ila yende kuete ivyuvi imoko ni manzama isu na yende umithiana Kimongo ula wale ananaoneni wa seneta wa kaunti ya Makueni Daniel Kitonga Manzo kana Governor Mutula Kilonzo Jr ni wetitwe ni mbunge ya Senate kusungia makulio yulo alivoti esu ni wakulia enende mama Kueni medho na umesio na mayete la usungio wa mbunge mamina kweka ukunikeli yulo wa makulio ala mokelitwe ni Auditor General mwandikitwa Mauvoo Caleb Chalo na ilivoti. Hivyo Mutula Kilonzo ameipa Senate tarehe 25 mwezi huu. Hakuja kujibu maswali. Ni uneni wa seneta wa vama Kueni Daniel Kitonga Manzo akinenea chathini kimucha mathiko kuyake bwezi yothulono wasua Manzo akelesea yulua ripoti ile na umwene mulungi wa masavu kana Auditor General. Hiyo ripoti iko na mambo mengi sana baya. Nimeona mengine ni akibuka kibwana na mengine kiasi aliwachia Mutula Kilonzo. Hivyo Mutula Kilonzo ameipa Senate tarehe 25 mwezi huu. Hakuja kujibu maswali. Hajibu hile haja atuonyeshe ili akibuka kibwana tumuite. Hatutakubali pesa yoyote ya Makueni kupotea. Na nimeambia kaunti ya Makueni itengeneze mabarabara. Bado mabarabara hawajatengeneza. Na hiyo ni kazi rahisi, kuna tingatinga ya kaunti ni kuweka matingatinga mafuta mabarabara itengenezwe. MC wa Mavindi ni ula ingine wa mwene kivila wa nzama ya kulunga utumi wa ilovia sia kaunti dini wa mbunge ya kaunti ya Makueni ni wale ananoneni wa Senator Manzo akiweta kana Governor Mutula ndete to Senate kuthi kusungia mokulio ma report ino. Ingi nini Senator sia kana Governor ni wethitwe mbungeni kana mbunge ya Senate akasungia makulio yulwa report ino. No nase kana umanulani na wone kana Governor ndete to report ya 2022-2023 etitwe undu wa report ya 2021-2022 ile tena maundu ame unena niwa oyu ko nusio enende maelewe kana either yo practice governors kwetwa Senate maende makaelesia othukumi wa county na masabu ma county ethape sindu itekwele kanesa na kila governor kuthi mbunge kusungia tiki kionena niwa oyu indini mwaka wina bwitinanga. MC ono wawetakana mbunge ya Makueni niyo ina mwana wa kuthoima livoti ino na kuendekethia alama na mavetio mose we matambya make meo. Na ripoti ino kuwetwa ku mitandaoni ya 2022-2023 ilabe utwika nitabembesa mbau. Nienda kuwetakana ripoti ino ni mbithi muno na nitene muno kwa mundu wa wote kuwetakana pena kindu kitekikenesa. Ningukulia enenthi mama Kueni methe wana wumisio na bunge ni kuete report ino thini wa mithena 90 undo report ino ila yaitiwe mbunge na ya komiti kwa komiti ya PIAC nitwanengiwe mithena 90 nikatumisisye na tu report mbunge na nitwambiye process matuko 27 mwai muthelu twandikiye waziri wa finance timukuliti asungie siendo isu kwa kuandika na twamunenga mpaka matuko 19 mwai wutwe wa kana. Livoti ino inaona nitia muvetokano wa masavu nthini wa ndivisi ya miradi kauta ya maendeleo misala ya thukumi vamwe na mautio kati wa sindu ingi. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Na ndi muvya Caleb na mwena musesia lilikana kuambia muthenyane wa uni wa katano nginya wa chumwa twithatu ikwetia livoti isu ya mwiki wa masavu umenye undu county tumete mbesa twithatu isisya ilivoti nthini tukutabye ni chao kevo nthini nikenda ateti na mome kutabya kiki ingi with the wese ni chao nthini wa ilivoti kuambia muthenyane wa uni tuambia na county ya Kitui wa thantha tutu masako na indi wa chumwa twe kwetia livoti ya mwiki wa masavu Auditor General
kuma kauntini ya Makueni. Tusonga nambe mbua ya uwa ila yende na ukuso ni sikivathokanio kauntini ya Masako yekwatiwa kuendea nginya chumwa cha keli cha mwei wa gatano na Mauvoo iyoleka uune kuyandana na ofisa munene muveani wa ukunikili wa nzeve Dominic Chalo ula ingi wa kulia NND mevete nyumbani ila nguo na ila itonya kuomboka uyoka ivindani ila atongwe namo maendeleo na ukulia NND maiketikile kukila mbusi sikiwo kingi. Daniel Mwangala nukutweleza. Dominic Chalo ni ofisa munene wa kunekili wa nzeva kauntini ya Masako elezekana mbueno jiende kwa namolo tula manenganite mwambililioni wa mbueno ya uwa yekwatiwa kuendea kwithiwa yimbingi kina mwini wa katano chumwani chake livale kuoleka na kuthela. Twaisia undu twawetete katika utabiri twaitie mwi uwa kana niwe kwithia ebindela mbue kwithia ikwikwatwe kwithia yimbingi na niwo kana Masako mbue ni yuite nesa ta chuma kithelu na chuma kini kwithitwe kwina mbua almost kila bandu Masako na mbua yitu twikwatise kwende onesa mwi uwa kana wa katano mbua yambia kuoleka twivika chumwa cha keli na cha katatu mbua yithela. Ono uyo voni wenda NND maende kwithiwa memetho na kwisuvia na misio leto na kumana na mbua eno mbingi yende na kusiwa kwa mao kila mbusi ila siusie kiguo na kwikala nyumbani ila numu na kwivatha na mutuo wa kwivitha ungu wa miti. Upande wa palato pakanite na Athiriva ye pakanite na Ilobi na Matungulu pama pakanite na Kiambu na Ngalisi ya Mazinga pakanite na Murang'a andu ni mokulwa methe mesuvite nondu akwithia Ngalisi sina mbua mbingi na kibwe kitona kuka kuma Ngalisi kikakua andu ku alama bakuve na mbusi situ cha usi wa athi na usi wa tana methe mesuvite na dams pia no siende kuswa kwa uno tahadhari alama gwinga na boats ila nini no sio kwithia mesuvite me kiwone keu muno mbueno ya uwa nithia ona itandaliki muno kwa uno sio andu methe mesuvite kwipitha ungua miti na kana nyumba ilete ndu muno ne kuona nyumba ici ciomboka tondu na mukwiwa sio ni siende yolika na nyumba ila siakiwe na imwe ni siende gwika ati kuomoka kuno sio andu mesubiane na kwibitha ungua miti uwonde uka ivindani la NND mande na ukulo matume mbueno nesa kwa kuvanda miti kugetha kiguo undu mwana kutwaisya maundu angi manema nekere kwisiania na nza na kwithiwa na ngetha mbingi. Daniel Mwangala, Mutungwi TV, kumuva kauntini ya Masako. Tuyo Masako na Mauvoo meokwania mbua kumanwa na mbua mbingi kuwa isione kivathokanio kwa ya matungulu ya uthuiloni wa siwa kauntini ya Masako NND aingi methitwe thina ni misiini yo itina wakiw'o kuvinga nzia ila mesela wanakingi kulika misiini yo isio ila ikunikite muno ni thina uone katangini na NND ala matuye vakuvi na silanga wa mbeleti na yu serikali ya kaunti ya Masako kwisila uvisi wa MCA wa Kisioki Rafael Nzaulaki ne mambi seseso ya kutema mitau kutethesya kiw'o kuthi tanzia imwe ya kuitana NND na meisio moni mutezya nilivota witu kuma kangu na matungulo na kathiani na maingila kwina mbu icio cia katangini cithitwo yikumbilo ni thina wa kiw'o na tambia iyo suere metana na meisio kwitha mavinda maingi vatondu wika wona umwe ila makora ni thina uyu wa kiw'o kingi umundu twi katangini kisio cha katangini ni flooded isoko na area katikati wa silanga wa mbeleti na main road pedire bakwa mete kigu na kiunga mete pyu ukasaidha ni flooded na ni musiki ucha ungama kwe musisio munene wa Mauvoo ona siana kulika ta yibu ngete skulu ni uliko maimane ona mwe na musisio wa ona andu kulika la mundu wese la bandu tabeze nesa alika kiguni no twese ni mbanga sioka kwa uno twende na usia mbanga oingi itambia yethwa yimetana la nomba cia nangika ona ingi kuvaluka ila ithethewa sindumu kwithwa mbingi ikwata thina munene ila kwina kiw'o na gutia NND thinani na indi bado no twende na usia kuomboka kwa nomba kiw'o chuke kaunga mundu kiungamite kwa vinda yasa nomba ni unywa na ivaluka na wese ni wasio munene na ni hasara kwa mwene nthi kwa une bao munthi ni na timu yakwa tuka tumatethesye
ni mana nene manie kiko keki kuo cha wendi wanga ikurenga mbua lakini yoka na kiguo na ende nundu bile bata wa uthoko mamwene ndi wa kumumese kiguo no mbana kumumese kiguo malelo nuno na jonga mama lelo ni meananga malelo nene nyena government ya mavimba vinya ndeti kibu kila kithitwe nziani kithingisa mundu mamitambukile na kungamia cialo cia ene nthingi onangi maundu moma kongama makila muthenya kwithwa nzembe ngila cikisioni kisiungama kibu na be muno nenda amba utunga muvea kwa utongwe wa governor isilakula kwe mheshimiwa Lucky tondo yu utuyu tithito tena thina wa mbua ya kiguni kingi ba muno na withio na ciana yu maluka na mu withia wingi ba muno na ndwangi withio na kwikala kwanza kwina thana ndu kiuka kalika bunzo kethia iba no makina na yu mundi uni tikona cheni cho katondo kiugila kiubingwiwa na silango ndo mubango witwe ya mina utono na siyuma thina maitu metha mathela na ende thati kala neza kwa twenda utunga muvea muno kwa serikali muko wa county na mheshimiwa Lucky kondo wa kwete kambu na ithia ene ndenenge nitikwasia tende ya konga serikali Mwana nambwela ende na kuwa Rafael Nzawatha na kana serikali ya kaunti ya Masauni kuosa matambia na kusuvia silango kwa mwisio ola wiki sioniki kana kusuvia na ende na meisio na wiki kana mali yonde ila matewe ni ethiwa ye uniko na utethio kwa silanga kwa mwisio ando si menda usauwe nelo na sauwe mbwe ni yuye mbingi maukuta matekinyete na nono no muthanga wa kawaida wa lecha sino ni ripewa nene na governor umundi kwa cha na governor ambiano kutuma machines na ma engineers make moke maisho no marono cia silangosu nundu witha wi asara nene muno kwa mwene ndi wa baba ulaumase koti na pia kwa serikali ya county witha silangosu endete ni asara muno mana mini yake atu kithito na maiya matwa kia silanga kwa nenda kumesia ene ndi makatangini na kalandini alama masavya woni silanga kwa mwisho tuithiitwe na umesho silanga twinayo na yuni itambia jimwe itambia yake ile silanga ya mbio thitu ikata niyo twenda governor alikile na governor no mbiye kwa cha no kulikila na no kutuma engineers make moke matangele silanga iso kwa hiyo ndo alama utume kuja kwa mwisho ithaina umesho nitwisikana nini sikana ndobo ya kwa mwenyo ndio thukuma katangini baiki huu lakini tunanena nisi kiuchume kizito na ndobo yesu kwa mwenyo isauga kana weze ando makwa katangini ni makwata services sokoni na no jusie kiwu ya katangini anotu thiwo isionu tuna kuola kiwu kaunti ya Masako matungulo thelo no suenye ni toboni motesia Ripoti ya Boni yeletwa manthini wa uthiumu wa Mukuvi ni saa umwe na dakika 50 na ile ni soma mautumani eli kwa mituki kuanana nondu huende na kutuma mautumani kumana na Mauvoo maitube mundu kitwa John Muthui King'ang'i ka mutesia ERASTUS utume muthuku wa Ilovia ula uende Kitui County utumite maendeleo makwama muno nondu kila vandu andu maende na kulalamika anzi ambingi siende na kwanangwa ni mbua nondu wa kukosa culverts na kwekala muno itatemwa ni matinga na kukosa mitao ya kutoa kiwu. Auditions should be done and I fully support this audit ni Muthui King'ang'i amutesia megwani na inde ripoti ya Kitui ni watu kaambia na yomuthenyane wa uni ya Auditor General kwa oyutu ambao semba uthiumu ni mautumani mbeange ni ngosoma tuende mundu losa kwa yembe timwini mundu awiyane ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo wone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wesinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na evinda kindu taki kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangwata makiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena utena kosi ingi kana mundu tekitoke thene na mubundi sia kuma mundu na ketha ena wendi kondo kwekethia ni wakwata cha kuitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maundu ni maku niwambia tu mangomboka be kwata
yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwa nienda kikomba kainga uomboka sukuma spinach Ilobi maluga la matemange ngoko ngasuye yana amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni mema tumeta katakata Fluensi kana eka komwene kila kenda akeke. For example nyina pushiwe nando kweka procurement. Lakini baadaye nesio enti kwitha ni baba. Na nduketikele kutulwa ngoni ando niwe wisi wala umete na kula wendete. Wea ni wea. Kwa maana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ni wea kila wakana kwambe ya saa 12 na dakika 40 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Kila muthenya ni ngusanisyo yulwa kila kaunti yekete na kila itekete mwikianisyo wa ndeto akuweta ndumwe na langi kukaia mbiki ya pau wewe mwianie ni uthukumi wa kaunti yaku wene wese kaunti yaku itumite mbesa cianata maundu ala mewetwa kwikwa nimeketwe kana twikitaonu Mutongo TV nitukumbanisye kilungu kimwanya yulwa ripoti ile nomiwe mituki yulo utumi wa mbesa kaunti ni situ ile ni Masako, Makueni na Kitui. Ni kwambe ya wakatano uu nthini wa Vilingi wa Mauvoo wa saa 1:30 na saa 3:30 cia wiyo pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ndukabetwe. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Karibu niende na kumanyithia na tuisongana be ni kana Kivu wa location ya Katangi kaunti ya Masako ni Daniel Ngandi vamona nini make eli ni makomania enende ma utoi wa Mekilingi na ula wa muambane ila si kaunti ya Masako itina wakio cha enende ala mena vuya wa kwasi asiendosio kumana na idhoko sia atu ele kuma Mekilingi na ala maende kutalawasio wa kwasi malio kwanzia ite kueleka si bongo kwe 14 na ngite itatu na ila mesi isu ikutala na mote kwa kwethiwa maye kiania ndawa kumana na ivathukanio ila methietwe nacio ni kana kumina ndithia ya kila umwe Ngandi ni wawetakana no kwethukiisya kio cho na gutwaisya ukunikili yulo wa sieko i cia kimena. Onesmus Chalo ni wabika Katangi na atumbanisya Elivot. Kivu wa location ya Katangi la kaunti ya Masako Daniel Ngandi ni umya mwamula kwe ekalimandwa ya Mekilingi na ila ya muhamba na ala wakomana namo kuna NZOMO uisioni isuka bindani kawa visi wako kutua isio kune kiliwe dhoko ila siekita wia NMD maisio isum. Ngandi na ole muhamba na nini make ele nimekomanita na NMD itina kukwata livoti kana kwe na NMD ele na hada matuani na mewethi tunangusa nisio na yuke lo mwone waiti mali si evonti idhe yangu 14 na ili na kuye kwanza ita kueleka na ke unge ngitesi yake itatu inakwe na yukela umwe tula mutemo nyanyaye kwa kwethia manotho the ikusia mali yo we ali wito lete tani mutumeo nagebetike le Jesu ya lete tani ego na mu kana bayiara ondo dina tani division yonde the wana jao na gute na tani division itasindo ni ndwa na hiyo itanishinda Ujibe mwambani. Hiyo itanishinda. Mwambani leo uko. Mimi hiyo itanishinda. Niko sawa. Na ninahakikishia nyinyi. Kazi ni ya madam. Wale wa mmetoka huko. Ninahakikishia nyinyi madam. Hii hautasikia tena.
Na ukisikia tena nitakambu hapa. Ndinda James Iweta ngukosi yake 14 siakuye kwanzita kueleka na USC moto wake Julius Mutinda wendo kethe nwana sikienda wake Julius Mutinda isilia ndina nono wayengitisi yake itatu kendo kila kiatete wiyakati wa ekalina atuimamesi na kutuma madikilela kumando sunge wangu sanisio meweta kana mena wiya wenda nduwa kakwato kuna mwanene kumana ngusanisio isum aneta ndakitali wangalo kwa usiamu mbuni naoka atanamba udima tuajibu polisi lake nondo endali ne ibo lutikevo mamu ya oke atile nguku asisemechao aliandika kabango kai na weta ni chao nizumi jeni zumi wa suspect yeni bot anyway simu ndio iwete zero ya ndia ile nasia nenganya nundo nye ya mwana kanendo mama o madam mushi wete ndio kwa Eta kimana ikujen ulozi nguize bane zambi bewi ani waneni undu waneni ati ni mukita kumbona ba mwana makine mwenda mukadipita tusele tulatuka aba mukati report nini muondambo ndeni wake kaloke kibundani eline wenda Mauvoo weke ido kabindani kao kutwa isio kunekeli kumanya uwo waikusi anguku isu na ngite ingine wenda enende ma location ikwikithia ni methwa na mavalua maitheka kana title deeds mamina kuthoa itheka iweta itheka location ini sisithitwe yothothe ithoko muno rakazi tungo mukono batana tanda tu mongo ya chao bandu bo mino thina mwe yakunga mukono nawo uni nawo kwa kwa ningi wana ambie badi ogire kwa kila kisieni kumanda othina na komina badu na gachibu ya ziada Mauvoo ndu wo wande una uwite kitaka ala uwite onethoni ba asembe mituki kwanza taito Dilivota Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kumachua Neta Onesmus Chalo Kemena cha tuitikeseo MCA wa wodi ya matu Judas Mbilindawa ni wakulia enende kuvanda kwe ivinda mbua ya mina na kuinga ni kana kuivetangana na molio ni kuithiwa na kuisila kuvanda tene kukate desia kukitanza na kituminiki mba ya mukamba ivetangana na leu wa hotelio ainene ya chadeni cha matiko utuini wa kakumeni matu ya ata Judas ingi ni wamenda asia yikusuvia asia na sio na munomuno kumana nambanga ila itonya kukanya na kewo ivindani ye ya mbua Ben Mosau na ilivoti. MCA wa wodi ya matu Judas Mbilindawa eweta ve na vata waene ndi kosa evuso ya kuvanda kwetane kavindani kalambua ya mina na kuingani kana kukitana nanza nenda unena maundu eli undu ambe bua nduiye bua nduiye iba ke bade mundu tai mundani akaima usini wewe mbua ndo zaitu ola munene fiti nondo mbua ziwete una ndo au nyambe wewe dele chao ngira tu uwe nenda umuna byo chao ukewa mundu kwaza sia kwa itiele muonomo no tu na wauye zige kuni embane wezi ndo bandete kesho asubuhi na uka mapema enda shamba sawa nige ndo bande wezi ida kindu chao nyende bandete ndawa eweta no kwisela kuvanda enendi makeve tangana liwa molio na vena vata wa mokwekonya unduni wambanda no kindu kyo wa nemsi ya kai mundani akabande wono ngiona yo no dai no kia nyendie ndando maito mapike zaati on them onewa moli nina ina ambition wa Catholic na bishop no maniki no na pia ndo mandino make unoti angai muno maya asianga indevia no unengi brain zeo au nenga benzeo na bandu bo yu yani wajanga yeke hata oite bia ndo ukekiona ona yezo ayoza tume make kula woza mebe wa meundu mundu ala ndo musi hai mundu ala ndo musi Oni mukula sio kuandaya zote twende kazi twende kwa shamba twende tupande hivyo yangaya twende mgambiani ainenea utoini wakakumeni matu kavindani kala kire cha thini cha mathiko nwamenda si yonde kusovia ciana cio kavindani kasi mesini na mono ivindani ye ya mbua kunu timinga alimu maito nenda umakathea mana ndo nengie ciana citu cingi very good condition yoga atiwe aido ne kola siasi tabadani yule vinda ya mbua tezo obeasiana zitu nigenda skuli ibingwa
must okay me in good condition ila mano okay me jau mai jo tuya na siara ile kuidi masilanga hiyo na siara ile kuidi kotene kada idiman kila mulazo vya mwana wa jau onola umbete mwana na hivyo kubina mwana ni wa society na mwana ni wa ngai jo tukazia kada na mwa kama dube nono dima mwana ni wa ngai kwa udi so vya siara ni kenda school livingwa to make sure tatu ngasiana zitu si in good condition. Vilingi wa Mauvoo Mtongoi TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Mauvoo ange meokonia wiminikana ikundi be wa manakenda sia aimi kuma uode si kivatokani wa kauntini ya Kitui nisiende na kutetheka na silingi milioni 3.5 ili kuma kwe serikali ya kaunti ya Kitui kwisila muvea wa uimi na uithia wa indo yengwatani na ikundi ya National Agriculture Rural Inclusive Growth Project ila muvuthi munene ni vengi munene wanthi yonthe kana World Bank kieleloni cha kuokelea ikundi hii ni kana kuendesya milati ya uimi kivatokani ila ikundi isu itwaisya kana sithia wana yo ta uithia wa nguku uimi wa ndengu kati wa milati ingi. Minister muveani wa uimi na uithia wa indo kauntini ya Kitui Mbaya Kimwele ainena itina maunenga imwesya ikundi ii cheki sya ilovia ii ni wakulia aimi a kuthuthia aimi ala angi mate ikundini sya uimi ona momalike Lina Musangi nukulivoti. Uimi kauntini Mbaya Kimwele onene ya musini wa mwingiti na wakunenga ni cheki sya ilovia kwe ikundi kivethukanyo kilioni bunge cha mwingia katina mwingia yulu ni wawete sesoini kwithwa yuko ni wodi sionza miongoni sya kaunti inzi ni wawalani wake liwenda phase 2 karanoke none ikundi sya mwingi central na mwingi north na ni committee members almetwa community driven development committees CDBs Kitui Kiwonze ikundi na wanachality ikundi miongo zanzero ni itano na niso tunengane na ikundi isu si katika sub-county itano nono project hiyo na katika sub-county itano Mingi Central, Mingi North, Kitui Central, Kitui Rural na Kitui East. Nikumana na kivala minister uwende na kumio kulu kuya imino kenda maende kuyandikithi ikundini nzikayo nisiotetheka kuma kuima wala niota no kenda kuendea kukitana nanza kauntini ya Kitui. Neto kulia kila ward na imimwaze meso vikundini kana vimateziswa serikali literesya mu individual mumbane te kundi ni mwedhamwe na vinya mwingi na mutereswa. Kimwele ni wakule ndongo isa ikundi isi ende na kuthukuma kwa umili unangwata ni ona memba o mathuthia methea wa makumba ni ngetha siono kenda kuikithia ni makwata matho wa masio mama liumo na suo du kule andu moze haimi metha ikundini ithi mombana ngetha yo itwa aggregation na ikundi iso zitwa cooperative kana ithile brokers na makateli mekwa zamani kuvunia mwini yuta kikundi kitu tukita CDBC moi CDBC CBO ina atongo officials ina account na ndi cheki kwa katika account na katika kikundi ku mena procurement unit mena monitoring and evaluation mena kila subgroup mena kuto kulia atongo meikundino wona masokevia mekala na members mangurubazi na makwanisha unu mandikete proposal ama matongose maikundi na alama amina na ukwata ilovia ni mathuthia imialange malike na kuyandikithi ikundini no kenda kutetheka yingi mokule serikali ya kaunti kwisila movia uwa uimi ima manzi ya masoko na thawa musio wa maliumo andino akikwata na kuno kwa ikundi ni kututethetie muno undume kututethetie kukatwi pamwe nundu twamina kwika atakikundi ni twithi tuna binya mwingi we maundu mana tutatonya kwika individually lakini tuoko kwa kikundi undumwe tangune ward itutethekete ngalikoni ya wimi wa nguku wimi wa ndengu nitonete twina binya mwingi tuoka pamwe twitetheigwa ni ngwatano yitu cooperative siketha ngwatano itono nene maliumo no ndwakwitha ni twaveniwe muno ni mambloka na muimi akunoa netina ni akukopeno liwa akopeno lakini uthi utethia andu angi ala matanoe
nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wa mwingi kaunti ni Kitui ni Lina Musangi. Tulike livotini ya cheva atongwe kuma matungulu na kauntini ya Masaku ni manengane ngedisia ukia kisio kwa musi wa ulono kiti yake vela cha uyumbe kilio ni mbunge cha matungulu usakwani ni muvetu Dr. Philip Munyao kana munyambo wa matungulu na uloti wenithayu aikwata uiti sibitali ni umwe musini wa Ilovi itina wa kukonwa mbangane ya lelo kwi wa chumwa matongwe ni muyumbe wa matungulu Steven Mutinda Mule munyanya wa mwala Vincent Musioka Kawaya na muteti Anastasia Mwendo Kumayata imaweta kanani ukuno muno kwa enende makisio keu kwa kumwasia mutongwe ulasabale yake ya uteti ye inambia kuyananesa. Tikendu kila isi kwa asia mwana wa eja Dr. Philip na somete. He was a worth competitor in last election in Matungulu. Na tuwe na we kwatyo na ake muno for the future and mama Tungulu. Sumaile itatundelu. Nituonete wave ya accident binge in the country. He like claimate so many lives. Etu ukolia silikali na tuikolia anduma NTSA na tuikolia muno police traffic officers. And the meto kuhakikisha ebindaye twina ikumbinge kwisila mbangane sia lelo ni makondro mwene ndi mateleba nikana wisaithia twindana ikuinge siano sia mbanga ya lelo. As well Tachama, we see Munyambo one of our very strong and promising persons. Lady to a pioneer wito wa maundu ma chama cha UDA katika kisio cha Matungulu na ulatu rilayana katika sindu bingi muno katika network situ to a very instrumental katika kututethesa kusolve structures na Tachama tani national organizing secretary wa UDA ngwete also pole sia chama kwa musi wa Philip kwa kwa nduma Matungulu onde ni munenge pole ya mwanya na ndimu yakana tweet kilo kana be mibango ya ndo na be mibango ya ngai tui na mibango mbinge muno na munambo lakini tuyesi kana ngai na mibango mbinge nake as well. Ni twithitwe nake for some time na nwithitwe to support muno na ni wasio munene onaeka kwa family kwa itu ithiothe tapati ta chama cha UDA. It's a big loss na indi wakati ni wakati wa andu kuboyana ti wakati wa kuambisia kwasia oiwe ndikina ekiona twete family mboyani yunundu nime need prayers zaidi kuliko kunena. Na ende ni ukono muno kwa ndoma Matungulu na nyanya imake onde na kuma pa Mutongo TV twikia kisiamusi usu wa Dr. Philip Munyao nondo wa kutiwa ni thayo nenda tubini evau na kwa metuki mautumani eleve mundu kumbea eta wa John ende na kusia isia na yasewe na harusi yake St. Joseph Chamutheke Kathome harusi date 13 John na Veronica Chalo aya all the best na ende wa muthia mbea nake Mutongo TV ni abros kuma kitanga mwa hills mukomo uwa matakitale uende momwene ndino we ukumia nundu sibitale sia ene wathi komanda uiti weba mbesa mbinge muno twele na mwendone wa saa itatu na nusu dene wa Vilingi onge wa Mauvoo ni twarasa skitu kwa NZOMO na kiula wali la Mauvoo akwanzia ya meko ni Sharon Dinda kwa oyu tuanesa.